Dobro večer. Želim pokazati kako dva jednostavna programa FreeCam 8 i Handbrake koristiti za snimanje naših video lekcija. Za početak pripremila sam šemu pomoću koje želim objašnjavati svoju lekciju. Prije nego što nastavimo dalje, samo ću reći da program FreeCam 8 morate imati instaliran na svom računaru, a isto tako i Handbrake. FreeCam 8 pokrećemo na sljedeći način. Kada kliknemo na njega, otvori se ovaj prozor. Idemo na New Recording i primijetit ćete okvir u kojem će se vršiti snimanje. Podešavanje okvira vrši se klikom na ovaj trokutić i idemo na full screen. Važno podešavanje se nalazi ovdje na ovoj zvjezdici, na cvjetiću, kako god hoćete. Kad uđete u General, podesite sebi tipku za prekidanje snimanja videa. Predlažem da to bude Escape tipka na vašoj tastaturi. Uključite mikrofon, a zatim idite na Advanced podešavanja. Ovdje vam je važno da kliknete, odnosno čekirate vidljivost miša, odnosno kursora, i da to bude svjetleći miš. Vidjet ćete kasnije u vašim prezentacijama da će djeca pomoću tog svjetlećeg miša lakše pratiti ono što vi prikazujete. Reći ću vam samo da ove opcije ostaju i u buduće dok god ih ne promijenite. Jedinu opciju koju ćete morati stalno podešavati, to je ovaj full screen. Sada ću pokrenuti svoju šemu, odnosno otvoriti svoju šemu i pokrenuti snimanje. Učinit ću to pritiskom na crveno dugme u ovom lijevom uglu na crnoj traci. Pokrenut će vam se odbrojavanje. Kada prestane odbrojavanje, vi krećete sa snimanjem vaše video lekcije. Pa možete pričati priču, primjera radi, kako su dva dječaka igrala se zidara i jedan kada bi stavio 6 cigli u red, drugi dječak bi trebao da doda 4 cigle. Kada bi jedan stavio 2 cigle u red, drugi dječak je trebao da stavi 8 cigli. I tako dalje. Ja neću objašnjavati ovo do kraja. Ovdje imate i jedan prozorčić, odnosno text box u kojem je upisan primjer. Vi taj primjer možete detaljno objasniti, a možete jednostavno i nastaviti pisati sljedeće primjere kako vi već smatrate da je potrebno učiniti za vašu video lekciju, da djeci bude najjasnije. Ono što ću sad učiniti, to je želim prekinuti snimanje ove video lekcije. Pritisnut ću dugme Escape ESC na tastaturi svog računara. I desit će se sljedeće. Pojavit će vam se ovaj prozor koji vas obavještava da ste prekinuli snimanje. Idemo na Save as Video. Ovdje ćete upisati ime svoga videa, kako želite da se zove. Pardon, ja sam ovdje latinicu pokrenula. I sačuvat ću na desktopu. Ono što moram sada sačekati, to je da se ovaj video eksportuje. Zato će biti potrebno od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, već zavisnosti od dužine videa koji ste snimili. Ovako snimljen video možete postaviti na YouTube ili možete da ga proslijedite direktno u Viber grupu svojim učenicima ili da pošaljete na Messenger, kako već želite. Ono što je bitno, može se koristiti snimanje ne samo video lekcija u Wordu, nego sve što vam padne na pamet. Najbolje su one, naravno, PowerPoint prezentacije, ali također možete koristiti razne slike, šeme i sve ostalo. Evo, prikazala nam je gdje je sačuvan ovaj naš video. Ja ću učiniti sljedeće. Jednostavno idem na izlazak iz videa i ovdje ću kliknuti Don't Save. Spustit ću ovaj svoj program i evo mi ovdje
videa kojeg sam snimila. Ono što je bitno za ovaj video, to je da kada kliknete desnim klikom na njega, pojavit će vam se Properties i primijetit ćete da je snimak ovog videa veličine 28,6 MB. I ovakav video možete poslati djeci, ali preporučujem da se smanji. Kako ćete to učiniti? Ako su recimo veći neki video snimci u pitanju, otvorit ćete program Handbrake. Jednostavno prevlačenjem vašeg videa u Handbrake program, on će ga automatski otvoriti. Ovdje možete podesiti naslovnu sličicu koju vi želite. Zatim šta ćemo uraditi? Ovdje ćemo navesti mjesto gdje želimo i pod kojim imenom želimo da nam se sačuva ovaj naš video. Kliknut ćemo na Browse i možemo sačuvati i na desktopu da bude jednostavnije. I sljedeće što ćemo učiniti, idemo na Start and Code. Ja ovdje nisam išla na mnoga podešavanja da vam pokazujem, ovdje ih imate sve, kada budete imali vremena slobodno pogledajte kako se podešavaju dimenzije videa, filteri, možete kompresovati video pa ga smanjiti u pola, na pola ili da ga smanjite. Znači, evo recimo to se ovdje podešava pomjeranjem na ovo perce. Ja najčešće ostavim ovako na 22. Vratit ću se nazad. Znači tu isto možete podešavati u kojoj veličini želite da vam bude fajl. Ovdje ćemo sačekati još i ovu aktivnost da nam odbroji. Otprilike je potrebno 1 minut. Samo da skrenem pažnju, ono što se malo prije dešavalo dok sam ja pokazivala, koliko vam se eksportuje video, primijetit ćete na ovoj zelenoj traci. Tako ćete vidjeti i brzinu. Obično je to potrebno za nekakav klasični video od 10 minuta, potrebno je 2 do 3 minuta da se eksportuje. Nekada ide i brže, u zavisnosti od kvaliteta računara koji posjedujete. I kada se završi odbrojavanje, naš video će biti kompresovan i na našem desktopu. Automatski se prozor zatvara. Evo, to nam je ovaj drugi. Još ću se jednom vratiti. Znači na Properties kod prvog snimljenog videa 28,6 MB veličina, a kod drugog snimljenog videa Properties 2,21 MB. Znači 10 puta smo smanjili video. Šta to znači? To znači da je ovakav video će se mnogo brže poslati putem Vibera ili Messengera i neće biti zastoja prilikom učitavanja. Evo, to bi bilo to. Nadam se da sam vam pomogla. Želim vam ugodan rad i uspješno snimanje vaših video lekcija.